Kewa na siya kewa, kaksigin kat ke maulas kewa, nga digin tres kalba, wikos ke ausinge, inganda ka, tafela malutut mga tsamta ke wiksinga dari, naknaswe ke ausinge, kadin ka inda ka, itala me aski malutut ma kada somnupsha be, kilen dituwa. Ngan pain kos na kewa, ma aspetarian, kakulan wikatan, tipesinge, nga siya unsa kung ani gasa taga nila siya, ma praila kat fashion met kya kata ma ash in wikata. Ay naknaswe ke.
Shiva. Well, glamalang chingat ke mo las ke wa. Mani spell singan kak second kat. In we go siyang na kayo ma astar ke pel singe. In we go na kak second kat nage kataka nage me presence lala. Siya ko lang we go siya singe. Kimalutut maash. Fa kat fa fast na mit. Ngawi siya ula ka. Muni kay kaya kalim yula ash grandkids. Singal ko na tas pakat anin na nakla sa pel na kayo ki magatas kengera. Ala na yok kasin kaksak. Lak na sinkat. Wipe na ki mama ordeal si mga ash ki. Parin ya tolo nam singing. Yung abak na ki dinner nga. Lamani siya staktas chikmen. Kikat nta en siya defan siya ka. At som dan en siya ba siya pangin laro. Nawi papa mata si tumas nga. Elda kam daros pel no lilo sin el papa liki akrofeni. Na nelvela kori si at sangkirai si nga usum sang na men banga dinner ke utyak nga tamasi nga fak na ba masang na sil na men upele ka olas ngera el me kalamun ma siyak sikla me singe nga ngefkya ma singe na nga o kori si bang and we rise alle ya na poe amo mekra si pasang relangan na vaksila ngi pa lang kamasing rik ninge kalme pa ilale na ulle na pa ke tamasa iya ef kawre ke ka olasho at kaksakin gat la bange ma to fe katle la rice kaki soyu kafkama bange to ulle na lan gata kat monem singi nara kapun me lutut sika kapun segment singe etakata sikla kami wangan na pel si makumpala ulan alan kat na siyum. Fin pa pienga nga samon na ke ordeal si mga tatyang na ke nga na ke yatolutarya nga pangon na mga wela situation si mga tamaska na eke. Nara ikek na sikngan taga ala kaksikin kat la minit siga luo ka fakya in Kowos. Nara ki may kek na siga nga ala na engan nga taga tafo peki mama aske weekne ke kasin kol si may tawi alrela na tasnge na litu yok na samsam kunyak na ke yotin moul na makita ka ngan establish lesson context ka introduction ke malutu chenge na ma me nga tuwi ke lusya si in ma me mange kan digested mange kan ash retention laske dagat fast na mit men kata bela gat fin overload die mange na kopen na in dagate me
upelele malan gata kada konekta na ash mungokeke ash ronin titi kaptriyak malungan ke malutut ma ashape na arain na kadin alena shuk kadin balance yebe na kaksikin gat pange oyen de kolash lag oyeka na ke me na ke onsu ko magatip sila kato na pa yak kesil damla lasan damdel yai ko ga nasimit na ko am dayak onsu ko ngal lang sinapay na en si mga nga komunista ka onsu ko ngay singay dama composure pa late minister astik o sa mo iprem o wimtan kiela damdan mekrit now en si mga lang si kaya ngay pa Jesus makahina mun pa eta ka per na ki malutut ma ash ki wik singaya en te malutut makahina the pange pwe lang si mga kum en nan tu feo ene na musingi fale kum fin sa na ki me kastan gada musingi fale en na kum in si fe na konauk ki pa pala masi fin fek yakle kak fasyak ki alulasha na kumange asho ye ki Gasland gata. Na men kipel si mas fe yak tisa sa. Na sang na Gasland gat to pokol setan. Aski metos aptakos fasakos. Meto akos fas itkos. Meto akos fas singel. Fak mo mas ta fak inge. Kelmala ni kalla yuta na ki preta. Ka el fak lalen atule kain mange. Na Gasland gat pa ito ko kipel singe. Inkan karangan niya ko mamen anak ko sliye mo singe kanin distractions kanin oye pes pasikyak na sisnge na bana ngara masimay kyak na siknge pa nganda ka kalembiyela fin masi te fakke ke pa pal nga ko min sen ken na ara ngale kaksekin gat la kat mol ne musenge kat chun matwa fal magat kanchvena cognitively som suk mange in kase yakom yokna megat falela met lutian sang luti taliknatas kakatsifena having said that katagani bray fakat fasnamit kat klo malap na simkat papa katsifil pa na takain experience pala presence lom kat ngishe the manaki magadak fashe kainema kalangan madalom inkan mukle klo malap na siyum dagat ne kan met kuluk akum syak na lang sikat kat fototo len mapespes kum syak na lang sikat kaslom gemaktol vaslumulal ko syak kalemyela wengen sima kum tsakan tinanak manaske siyan kasko gingan madal kalmen kasko gingan madal ba nga kumfin continually reject la el silika ti dari tausin luya somla fin saksinge kan ne pa wengen si oye mga kumkain a salvation chinge lakat oye fakakat or katchagan molela ta shamak mutal make fun na ke wonna dum nga kumin nalal fungike kadin lalal fungike kulo malap ke kaslum gat papa ke pelsi penge kadalle nanak peke metlash mamdain belin ashurla belin yokshala ilo swiyesh pema ashin nursing home lomono ka finne ashin lomsi kong tagani in room lao pala oengal ka ngal o saksak for kat pray na sim kat papa miraculous healing lom in kain patati fin metlashne yurum ke fan na kanak fon yikatla negatalik na tashma ashin kelbos leila lo sin tiana fleak leila lo sin kain kiasas no rum pray na sim bele na kayo kat ngishe oinge the kolomin kain sang pekalem singa na sin met kol matawakin siya ulash
Sian yan si kafine metwias na kewa katin mas elsia shiksin malik metsena fineno ana ke makasto makalemi kat met kol na kewa enche silangon tanin kan kasha kaslom bangon kat kadin shopoy rek malomo kalme kadin alelieten painana panagat ng shekum kasha met kollash ke kanin level na kewa finin again White House Leila met kollash nginitola nebugut neser el bangon na mo wengen sima kan isilye ke kollal ay lekla na ko sho wensako ta kulon shinkat kulon na shimkat papala kumikesta na sel len kan esmakle paingi o yesi ma kat praikin tay los na kayo matafaila liki lulin karangan yaklom kat papa na nakmanas ikestam danin cielo singan karas nulu mana ke protocol san se elas makle paingi masya clash magat kan siya kipel singe mana kayo magat ko flatakan lagi spin kat mwit totole memory mana kayo wala siya tala siya tete katitala me takin fal na kilang silo kat kulang malap ki matlalal fung na kayo remnants matetu inak fashe kunokon la in preke met flash met wias kinem kadawalan fash na met kipel singe losye fulwas kinitungin meun lom kadin fash na met ken win na tum Jesus Christ siya taga miset kun lentolyo el molyak inak kalemiela katang la mise katang la kelyak kisipenge kat matalal fungi takape in lipsa gaslom woiyen ke kat lipsa gaslom kat matawakin masayla lal fungilash inetala yurum magay fun kat kanis mun mapatpat ken mun na tum Jesus Christ kat point vakulo amen kulo malap kada fast met kipel singe man pain ko sa kayo ma utyak pa kipel singe in wikat kaksakin kat aklen kom dam dal kenye Charlie get kalong utyak in kanikia prosem kipel singe we met lash mars ki background nan pine malala si was nakmas kashikat wikat click like and share in ma katagani forward dia gaslan gada nine network clash ke week singe kadafin metluti my faka kemelutu chim singe ke si bider saptalu fasin ke singalu ash objective to lumakadin nakadin tangalye in nakadin nga smalutu ta intaganake nangamdawa ke masimetan nakalimi mo ngakom ingain konauk la siya yot mol si finansayan nge kadin identify the stone in Zion na mesayan Zion pa inging suko Jerusalem city sil David masalake objective siya kluwa ba explain akateye na ke in mashlon yot mol ke kat pangon kat met Christina na ke yot mol singe ke Jesus Christ nara euskat me na ke ipsiak tolu mo kadin propose a wedu card rela si ngoshan ko rela si proposalan makome karangan insium kuminte ko ngene kuman kunde patatang na ngene ma te malan machima etawi Christ na kung finke konauk ka singa etawi gasta pa banduman ke sie koren sapta singal sie fosse fakla polil fakla ngai dawi Christ nangakom inin dawi Christ masima orang ausela pola pa inel pa sol met eluto juro matutina lal matsepa makameliel ushngega pa saflan lututlala el takata el kalye metlalal fungi el siakyak permission balansom nara art encounter silal Damascus katita kya orekma kalemye kibuklan orekma nara oye siga nakalemye la tukun oye nam silal ngaen el patat la vinorsuko kalem singa tolak madal el patat pat kilyen voke o kasi matakay mit kyala la palem
Erita fakala Leum Jesus patuyang na silgi kalem siya. Tapangi masih may kekta na sila. Nara konela matal na elsong utakta na rin matsipambang Ananias. Na elsong tawing anlan kataka na yurol. Ilan tolong na panang marpol el orapa el sisislain ngan naldakate panak uslig uleng sasyan ngan. Il samasla Leta singa tolu, Dr. Rome, Corinth, Galatia, Ephesus, Philippi, Colossae, Thessalonica, Timote, Titus, Philemon. Metsin gan sa mga slap pisien puk nga ke pukon ng longos ke payapala. Mana yok si bangan. Nga kung bin sa mga sla term paper si. Kas mga sla, let alone a dissertation ka thesis si. Kadala na pangon no we have arrived. Nara, taka din ito ala me maluto si mataka na siya skenge. Ito ka ke me si pemet ma ekin matamalutot wala Jesus kel Peter. Pel na kaywa ma asmas si event si kya krun matamalutot nga Peter lato yak. El very impulsive. Lato yak anay nil pakol matamalutot nga. Nara el paeta ka inuti kat ki malutut na me falsi makataske oikang. Nara kinga fact mo propose a way to guard. Masing manasin kasi si fena utaila. Ke introduction ke malutut simsing nga utakan sam kunyak met si bang Martin Luther. Na kung finasum kukiliye kumekona ke ye tao sin jiang fu ko angal tolu ke tao sin si lam fu ko angalon kos. El priest na ordainia ki as a Roman Catholic priest ke si lam fu ko itkos. Naskili masing yesing de kunilak masala. Lutheran matawakin kasensya kun nage tata practices lan Catholic nge. Men nage elmo tena Karen naki makaslan gada kalimye. Na is ngeta ke faksilak kim tawakia. Fin masi te fakya ke kaslan gada ngakumura you and I will suffer great loss. Ngakume eli well. Nara oya si Martin Luther lang pafakla he eventually led a group to withdraw and form churches independent from authorities in Rome. El matawakin kolla ma los tafaela liki ka dilew mama authorities academy lo sinaroa. Nakilarang dal Sisla fesinoya matama elosaro. Na siya yangan pa dalene na priest nag-confession lalo sa madalas lemdaleka pa kung fine nges nag-oye ke protestant na pa matsituyak ke pela ni tawi yang ngako so na sil mama ka nga patatle ke sismok ko kano yangan mangan na ko na yak pela ka mangan aso yak pepala kunduyak alas may kinayam tan may darakan mangan tanagi masil ke iplan Catholic ang naging akalimya kingam da sai pena ngali min nga fast pe we me alulan met Catholic nga uti utyak ya lu nga shigeli practices pen nara me met nga sum na ke putse esum sham mot ko prispa mudalin put nga nara kanin mangan pa el shikilen kain me kupoya shikinak kalimyela mange wangin ki pepala siak akmal shikin usi elosin kan loang na kaya pa. El fakla, kung del orekma kan masi pang hierarchy. Hierarchy la system silan organization madal rank yepi meta. Papa na kataraki Protestant katuyak, pasta, the besta, tikin, tiginis, lemnister.
Pangan si mama elma into Loki, in the super wangan hierarchy. Katafalape masing urala mo as senior pastor kanin mange, as pastol, as tawi yol kan mange. Ene naman ko na yakyakla, as ke pa bala ka wangan. Pange o ye ate si Martin Luther el rela ngakum tilde eken Catholic na el rela kat Protestant le misingi. Na malungan na kalemye masi ele ta kain alena me dogmatically a kalemye ba met Christian el kain me met Christian se el kain minister na sin met Christian se saya. They fakin pasta si katikin si minister si kamet wal si. Pala ta ka kalemye ki kastan kada. Kumbinde na kalem ki faksingan ngon mata si sil pasta tikin le minister ka preston na nitawi kung finishustein ngon born again ngon siya pa na pashroom. Panang rafintalik siya na tumas fin ngon si ngashum kung kan dikiya pum kelen kaile kung kan prekel kung kan minister na kel na sil. Pangis si malakalim ya siya alain ki fact si masikya ki babal nata siya mo. Lustur siya misel ki pel si malimil mi siya maulya ka. Ki curden siya. Fail siya wangan laringin nga kung direct access na rin God. Masisikyak na siya kung nga kung som na rin God in pura na silke. Napangan kita me mama daka na siya ka din ito la central tenet ki Protestant Christianity pamaluto siya mataka na siya misingenge na guiding text may daka na kayo pa eto ko ki siya Peter saptalu mga de askem singenge katong talutila papal nata siya confin flipping na kami ko na class puk ungolon ko para la papal nata siya na longolit ko shin puk ngen pakyoleng sasya snaklugan no viamet nga babang longolit ko puk nge askyoleng sasya na kil ungolon ko siya bang avak mo pusyen puk ki papal kung minmana siya longolit ko siya nga nakalme pa pukton ngolya pakyoleng matan na kung fin kesamye takke puk nge ba Old Testament papukton ngolya nga kalemya OLD leta tolu. Na casting testament leta ya. Na tolu yol foundation si parelaw. Whereas ke New Testament lang sa siya tolu si ke NEW ke New Testament ke ya siya kumlikiya na multiplication sin fulwarela longol itkos. Pelikas Peter el sheksil lem nga nanakmanas na sila lapel tolu. El forken kay gashel vaka belit kosh na palemi lang mo bel itngol bel itkos na kung finlita na yang fuko yango si bangan ko bel ang fuko yango si panak manasingan kung finfulok lali na ki Israel nandalig ni Israel nge ki nanda itche ba fashion ni ki bel si mamasala tempo lato na yang fuko yango si bangan alal malan ka atan tagay plan number na flok nang ibuklong ulit kosh ngayon eto ka takade masima de lutut ke musingenge pa Peter le taka en sham kuna fakadashikel Peter el mat na shartaksi na katang mo lima kuluk ta aspe masi woke sima woke apa fin mat si fakla masi kara masi ta komenta la tena wo mat ta me don't let it go Peter el finash ta kasla kelang if kana hindi mo naman rela na likmasing le blur out na kaliminasyon. Nakatapela, o yelar ni anan kadin mo ma, kailal metalal fung inapaisi. Samkit pakalain train, soldier sima, tagain me, arresilia Jesus ya, pangan katang o ye. Na el tepe mutkala elfin atule, keldiak lalemil fashin kova, mesikya. Pangan o yel Peter el kaditala el me,
matangan si. I'll ne we Leum, elah fucking Leum, kisaflaia. Narata kala la el taka si malale kainu tikat kiapa. Pesi ma omshun ma upena sikum sikiaka. Elita ke kasing perseverance kain katang in kain elkan from na shishmin. El fin lava kun Leum, il will Leum 4 yetolu tafo fela. Na siya nga ka kuman. Naki ma pe matagana sira. Te ngate fakin sila kun excuse sila kum. Nga kum de katangla. Mayen through Christ nga kum kan katangla mama etagana siya. Nara pangan sila kun ikesta si mga usi lang si usi ki malutu si mga katashkeng na katfa fashion mit. Nara takala ka nga takangan rela me ki si Peter sap istakluk nandi nagi marito si Peter sap talu fasin ki tolu anale yok shipengan taka usi ipsinge met nga kumin loeng na ke na fanga usi ki kasalan kat ipsiaklo tolu nge na ke kapo singe kilen du kadin makan digest ya mange in mo me kat kan segment yan kain kashikat kadin etana pai kadin te kanjima skutersko yala nakat tenalila sem tafe mangin laman nashkatashik retention matagana shikumke nara ngamatawek mariching in the kain kashikat na nga usi papal nata sa in kashikat nga usi fos mga taga riti kaya kadin sangkestat kanila sa vat fashnamit na papal nata sa pang mga siyong malututo ashke staklik si Peter saptaluo bear with me ngagunayak aptaluo na fos singa tolu bagade samram kun misingia wang nangarang kun yotin mol pienga nanganralan yokali katash kadin kain di peke screening phone na tasha albang that's the biggest that I can do ngalangan sige enlarge siya katash sistak look. Okay, so man riti for si gash got fashion mit yot mo ulam matan fel matal ke mainge kosin sistaligi ko skanin Koluk Nukewa dia civil ki kiep ka kaskas washon gas ka sok ka kasina kuluk ki sinsie kosina na talik ta fana susle mala pel na kawa na kesonin titi matalan ngon taki kosnim kosin kapayak mulle ona ke mas da fak kosifena konaya woiyen kalenglan Leum God apang reachingen an kain set up katagani pray ke marita fat fashion mit katrit kin gasum dari kat papa inge na katako inche ke kashalom kumin kan inche kalmen gaslom kadin kain eto kadin kain lotela molkin ino na ke kumungyang na ke foko mold ka ke kumakkalimi la gaslom che kan flok na yung busya gaslom when the kain dikat aksiwosikat kaikat panang katalal fungi ke when na tum Jesus Christ ke akkalimi la kas eklamit el da kakatangla Koluk taka kadangla mise panang gaslom makumsang na silpol ilakalimila kat fin fakek lem dolek la Jesus Christ il wen gulo si fanandum el daga mise at kunden tolu el molyak fassing akkalim na sisla kat fin la lalfung yoingi kat efa wiyes mol kulo malap ke gaslom nakmanas wikat kemulutu chenge ken wen na tum katalalfung ikom amen kulo malap ate matawagin fastamit ki malutuchi ngayana kita kana siya nara ngay matawag ki fasimit ngayon si saklukan me set up kadain
in kasha ngan kain takan lawu makatashke. Well, malutu chenge wana ki gosli ke merichinge takana shesha. Elta kail bangun kat na ke change of heart. Fin kat liye makatashke mama shamonyak ke malutu chenge. Nara ke siye Peter saptalu wasina ke tolu. Kat shamram ke yot mol. Ematon vel metal. Nara right away ke fascina emitnge. It's something apas mas tamanga kumriti magi pepala. Ke mainge kosin Sisla Liki Kowos Kain Koluk Nukewa. Nakalme pa wang an exception. Makuluk el makuluk. Mawu el mawu. Pang malan ka ata malani koya el siena. Nakatikan wala malani koya kat shkigatin sen pe pa inta fal ki malan ka ata. Final mo makuluk siya. Nakata makuluk el shamram kinge. Ma Peter el gasen Peter lang ganda fong ipa. Inte si feedback kikiep. Gas wash on gas. Hypocrisy pa wash on gas. Ka pa may damdal. Langas na aram lako. Asiye makuluknan pa sok. Asiye pa gasin akuluk yesiyesin siye. Asyul ba na fact. Kadin oen natalikta fana isusle when everything is new. Nakadeta natalikta fana isusle katitiya gelos. Na del malo na ke shonin titi na mot kayak shonin titi singa na ke spiritual infant del na awo. Na our spiritual infant na our spiritual maturity sipe. Nara fakla me da ke kosnim kosin kapak emole. Ona ke ma samasla fak ko sifacna konauk woiyen kulang Leum God. En sa flash inge kada na ke. So, instructions yung matagayimit na sikum ke malito singe ba Sisla. What to abandon. May nga kumindan Sisla. Napasya man yak taringan. Akalim yak na sikum ke oyengan. Inte should be kikiep. Kas wash on kas. So, kakas akuluk kesisinsi. Masima Peter el sham genge. Etaka yok ke si Peter sapta si fastungol dolu siya el mettigi sapta si mga kumaskenge. Na kebe fasak long luo ke si Peter sapta si el siya na shaman na ke attitude ka endurances that could threaten this love for brothers and sisters in Christ. Nara elmo get rid of, put away, put off, pasisla singe. Fast Liki. Removing one's former life of sin, pa el samsam kun na ke kasi scripture malausi insang tao siya pongi. Nara scripture si mga usi met mal samsam kun na pa ke Paul el samsam na sinwalil Roma ilange fonga apkran in safla. Elena apkran me. Lela katin dile orekma lan losh o. Na inge na katila Paul samsam na ki moulan met kalem si, moulan met losh. Len safla ki malem ngi palitu, pangay malem in wosa sila kumkusaya. Ilus fakla kalem si taka shreyen kushay. Aksu kung utyak na ki me molchon otnaura, utyak na ki lalasi lila. Met ngi utyak ta senri del una mo sa se po siya noon nga na intren met full von name lash nga ko siya tatu kelos nga rani
Anayin, bang blue skin people nga. O fact lagi, takolan kalem siya nga. Amo ngan fohkfok asumligian ko siya. Malim siya pa nga. Nara fact la, polil mo, lela ka din tiye, tile orekma lan losho. O lela ka din sakek, ka fwen memeun lan kalem. Na mana kewa mga kumkay nara. O ana unsa ko lan nesho isin ketsi, masa ke forfashin kalem. Pangi o yes, kalme pa, samsam lakkomo letella in kain Kain inge sisen falkes. Na kalem los eltena mix. Ke pole janam na sin wale leve sise, evisi sagor faslongo lulange. Oinge ko sin sisla, oien mol matalo usma, kos mol kun, in pelmeta, abandonment siya bange. Mol siya, kanaus ko was na kishpin, kenalos na ke makikiep. Now apparently, art desire sila kadin kain konauk ma. Art tendency singen, men pangamoli ni koeo. Kosfin diena ke me oiema sikiakema dar. Finne verfaseslan, wisia te wanjakana ye, finen taxis e pakanden chikasa korek. Na kumtawagin kisinsiya kinla, kapangay function lan wisia, anayin mo kuy clown ma. Ka finne na ke kata machubolas ke tuyak akshakshak, etay pa siya mattevan siyak ma. Amit penange pa relakat fosek siya singi. Adel sumtak shak ke le. Pange kata mama, kat finekin mat shopo. Kamatlan God. Katin carded, karangan. Karangan akpo ya. Nakatin utela mo singila. Siya kat lang si kalan sa pa. Kat lang si kalan sa pa. Kat, kay eh. Na pwede siya benatanang in fact na sin church Ephesus singi. Ngada karasta di si ke Victoria kit Ephesus. Siya esul pa na floko kadin tala. Ephesus, matawag yan church nga. First love sila nila about Jesus Christ. Na matipat na they were just going through the motion. Nga kung ka penas kay nga na masing katara na makunesha, awanganin siya kumke. Nara pole lang na sin church Ephesus siya. Kimahingi, kusin tiya si fil kikiyap. Nga kung fin kikiyap e kaya, musingi, fala na kita kalan Leum, nga kung kan reglasim dok sa siya. Na fakla, kasi met ininan kas paye na sin met wielos in lalalfungi. Arsoga singa mtawrik makin, singa loto lang alangsi. Fak mo kikaslom kung fa paye. Nara, kasi met ininan kas paye na sin met wielos in lalalfungi. Mayan kat na kayo, lan siya sin siya in Christ. Puolilla ei samsam sin church klosi, aski klosi sapta tolu fosalko se lange. Einge. Kosinena intiesi filara la mainge. Kaskasak, mongsa, shangosa. Inwangan kasi nakulukemet ko kas enam intakaliki aluos. James, basta simita ng Jerusalem. El tena lalalfungina paye, manas, na Leum af brother lal. En mi siya mulyak tuyang na sil. Tukun na tuyang sila na sil James nga na James el convicted. James el ekle basta siya met Jerusalem. Paul el evangelist siya 4-4. Plani church nga manilrani elusi na Jerusalem. James pa basta sin belsi nga. Na fakla James ilang kimay nga Sisla elah fohkfok Nukewa. Orekma Koluk Nukewa. Kowos sinakpa si selye kowos na sinkat. Eiskas ma el akie insiovos. Sekan moli kowos le. Diyan sa flaseng kowos sin akpa si selye kowos na sinkat.
Siyamet mga kum ininandutut kikipaya bola nga faklan si Tisil David. David ay kanaus na fon na masap kipaya bola ma kada sang sil Moses ya. David ay kanaus na fon na. Kada sa pala Nathan ilan sumneurol. Kada papa sa pala Nathan sumneurol Moses David. Na Samuel David ne David lang matsinganin na nenwaki. Alam na kaksakin siya David. Kasi ben mukukifan matsima Nathan el tafo ke matsingil papalyak na siya David. Nakanin siya Nathan lang kung pa matsingan. Bel siya nama men David el siya na fakla matsinganin nan mi siya. Namo Eliak. Lahil kan mi siya tari. Asperia ki maulalan. Nakatfindin ka siya amlam ngal siya fasingalit ko randa na fakla David become with contrite heart. Mesingan. Elak pa siya lak fak siya visyak nak na sinkat. Sina siyak nak manas na sinkat. Nara katpabel restore ilya. Tasak na ace consequences ki masap may kanaw sila. May consequences ngan. Talik sinadal patsipa model ugugune el mise. Na fa talik sito ko pa Solomon. El tagada pa richest man, wisest man, efa sietial kaila. El with constriter, elauliak. Nalikato siya nga pangasima mga kuminloang na kayo. Katpapel din na fak mo. Fak Nathan, fak na sila David mo, kumayista wallalan. Mo. Instead, el daga confront ilya, aksyo sila na restore ilya. Pangalapan kalang pakotin lang katpapaw. Along na kisam si ngan. Liyan na kiralakom in the last 40 years. Katsuang isla wallan kay simit lalalfungi. Katsuang utayla mo, elal de kanita wile. Ifo, elta payak peltolu akos. Kal payak mit. Mesi tija silan sin matayan si, eke wild si Samaria. Matayan si, bukulon kos. Palin falf siya. At siya si restore ilya. Langgalang pagkataas kenge. Maluo si mga kadin establish ngayon naka kadin establish mas nga fast na mit. Kaya sam ke meta met kol el sinal ki el siya masak na titika sa fa. Met kol siya kayak na siya el sinal ki met masak na titi sa fa. Na panang met kol at esukok ki malan kata. Akaksikan kat ki o yasi masikyang sil David nge. Ki kat papa el restore ilya nge. Nakima si makataka nakima kat folok na ki sham ki porn again si ma Peter el atresi nge. Ngakom ininan ko nayak na pay ila me kalme ye. Fakata kadin kay nutyak nakikalansa po. Ne katafayla Liki. Evin pa Syria ki maulasha in the last 2,000 years. Mesira katsangam dalin lomsin kata. Ka Joshua mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua long lawas ngal mekos. E mesira nga kumin sangam dalin lomsin kata. Kat kitifukla na siya. Napafakla. Born again siya having a new God-given nature within us, ability to break with our past sinful life. Nara Peter elatresi ke masap singe. Insista makuluklan kay siye,
En si fil isusle in oena si met Kristin. Det met Kristin si pas om dawile ka churchle. Met Kristin si pa met sima isuste na paingan in kalem na pay ke wala na lan kat papa ke naknasal na si kom. Nara ke pang si ki sweet by juste fakla the kish ben kasmo lan gat say on mabat bat ko sivil by jusle. Oen natalik natin Elsia Moulala Kawil. At yaman natin met mamoulalo sa kawil. Siya'y takyang simul sa singkat inetawi o yelal. Orekma ka inganausla moulini ko ma orelelan patatyang inaramakuluk. While we cannot become completely sin-free in this life, no matter how hard we try to put aside sin, tang singita ka na si kum. Nga kumin get rid of sin in order to become more like Christ. Pangi masi mapang singita ka na si shke. Na Peter analen kita kan lalisi mga kumin kain Sisla remove Liki mo lasha kano yenge. Sima shanam kin nge panaki kano ye me sima anain katmo sa katar ma wo anen asna o yesin nga kuma shikin rela pe harm na sinmet wiyesha. Kanman ba katara ma sima sakwo underline me behavior si anan nas nakatashik sike. In the attempt to do good, we bring evil. Nara si mama samsam kunjake pa nake kadin te shike katin met aramasi mama deceitfulness, meaning deliberately tricking or misleading ke kaskikie. Na ba Peter la kalemi ke si Peter tolis ngel vak mo ona ke mas lavak. Katena met siya lang si engan kin molal kinali pelwo enena ilan die fak katena kaskulu ties vil kikiep. Na masima rela kat met washon ges nge kake hypocrisy singe kat fakla masi kat play acting na alena kato samsamo kat mask selfish desire sila shantish. Masi masanam kunjak ke so kya katke masilan mai chi katke katte shukla kate rafkena ashla kat matane in naman pange whisper ke kakano yengen nasipa na ke backstabbing singe kat kanaus na repetition lan mai panakatash ke siadal nim singe nge nara masima period bangunwe pa changes in behavior and attitudes are vital. Arugana yok na peshpe inash eklelan oye and akinanaklan simit na sinmit wielos. Nara Peter si Peter fakke si Peter sapta si pasungulu lang kimainge kosin sista Liki Kowos Kain in Koluk Nukewa. Tiesvil kikiep ka kaskas washon kes ka sok ka kasin akuluki sisinsie. Na curtain call sila Peter nge audience si masanam singe lang outgrow the attitudes and behavior of unbeliever. Sisla hypocrisy singe.
Fin sa asin na yung gasing washon gas. Kumkain som liek ki scripture nge. Kumkain som beli ki Mark gospel and Mark sa pesing alu was tong like ke tong lia. Kumkain liek Luke singal sie. Kumkain liek ke Luke longol. Usia kata shik mafakke washon gas. Tok kata Tiel kaskas na sin un met we met tamalutlut. Fact, met luti masap, met Pharisee ba, fall inakataya masaplan Moses. Nalihanan compliment si ba, limit fact ngan. Ilang met luti masap, met Pharisee pa fall inakataya masaplan Moses. Met Pharisee, met Sadducees, nga we are la council si Jerusalem. Difference lan met Pharisee ba, dalalal fung kemi siya maulyak lan lem. Naki sectors is age Sadducees nga daldena. Ta naki met Pharisees nga dal pa fakek malos met washon kesa. Nakate ko na klefo lim pa fak ni. Ilang kima inge kusin na nakos era man kayo malos fak kusin na ro. Ali fak sila nga tasak ta. Pel nagwa tasak ta singa ta ko nan elah mata ko meta. Tasak ta nimit ko si tay orekma lalos. Woiyen elos tiara oena malos fak. Mga hypocrisy siya. Elos kapreni modak tuas upe filie finbiselos finbisen meta alos tia sang suko fan na kufun pelos in kashelos us matuasinge. Na panang in fact la pailutian masapan sin met Pharisee nga tasakta eltalten aro pangan hypocrisy siya. Na in fact la edal kapreni meudak tuas na kalman pa kumni fos nga papinam ni ki Facebook nga ilapen na ship nuknuga kumna liyamet ma koshay kim dakshay kata pela met net ship nuknuk teke shipin nuknugan suksuk yuma teke nas postal aslal dal mangan power ki Facebook mi siya nga bum 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 fos nga pana nekla Facebook nga na kumasi minanran ba mukwela met nga skeli la dal molken mano ke wailo sara elo sara meta in li met maliya apa fis nga mga matra ke Facebook ngaytang li ke lo sara na akyoke box indian fos in mas na milos kaprie ke motonjo los ke paulos factories nga pokin fos nga del reposta ke los 44 lipe ke arle na lois mayan ke pala nuk lalosa elos lang si mata ke me en wo ke pelin ka fa en mas shiyak la na sin met falat iniwen lol ngako li rank and file si ma Peter Samram ke asum tahin singi mo ngamit yok wala si kat pa so mimit ke takin mungus ko nga basta digin makamda sumit elos lang si metan painalos shum na si elos kenyan ta kaini lan meta lang si metin panglos metluti basta diginis Jesus elta ka na sin sinners elta ka na sin metma shiksin malik Raki gospel al meto sapto longol tolo vasongol megos ke longol ko sin sulpen na usie kalmen gasinga washon gas when as you was met to di masa be met Pharisee kos met washon gas kos aknasnas digin kaplo was ala losa Ende sis lagi makwas eske ingenekin fun med salallal kasalallal Komsi met Pharisee kun. Aknas na sila lun ka pamit.
na enlige evanas nestabe. Wena siwas met ludimasap en met Pharisee. Kos met washonges. Kos ana kalyak. Mashalala fash lako. A enleo sis lage shin met mise. Eki makalawi. In lamase pena. Wolena. Wona. Lomos diki. A insio was sislana ke washonges. Eki makulu. Fakar lana in cielos. Nara. Ensinge. Sis lage shin met mise. Si church finanesha minor ke Revelation sapta luo tolu pasardis. Tila aten church ya aten kelyak cemetery sila. Pangan si church ma lemel denan si wuke ya. Napana nga mga kat finashke katinan re-examine church makatashke misingi. La siya siya nan si wuke. Or are we just going through the motion? Now, audience sila, Peter, nga papil mo, outgrow those attitudes. Outgrow from those attitudes and behavior. Behavior for kaya, malang non-believer pa, o yem ako sarangan. Narakat, ilorela, Paul ilorela, lis si malbangon mo, 5 lis. Nakadeta ko, samsam kunusi, ma scripture of akin, ma kaslan gata pa faka. Mananaklagat tayo, wansipe. Naraki, Paul samsam na sin, walil kela tiya ke saptalimekot, fasingalyan ke lungul siye. Ilange, orekma lan ikwe, arula na kyalim. Na orekma lan ikwe pa kekosho, wama fohkfok, o yesa falin marstun mukula matayan, alo na sin mashulayla, inutnut, asangay, amay, lemta, kashkashak, nanka kesivena, shelik, shikashakkas, sok, shay, wawon, inge. Nga sin kekin kusin, na kinga aramik. Elosya inge, patiye, usui dokshalan God. Na mga nakiwa nga akong patatyang nake. Me included. Na pa nga musingi fala na mit kimalutu singa da ko, nga kumin refrain from it, abandon it. Sisla. Man ka lalakataray kaya ka piyenga. Inge fala. Nga isang faksila basta yan si kesyo. Kesyo. Si Peter sapta si fasta mo dole fakla. Ta kesipin kas mo langat. Di katako. Kigatlong gasan ka dakat masyahi lalal pong ilasya. Na si Peter si fasta mo dole mo. Ta kesipin kas mo langat. Siya on mabatbat. Kasya o fele mo wengen le. Kas langat. Yan netuk mabatbat. Ko sivil pa Jesus le. O ay natalik na din el siya mo lal a kawil. At yaman natin met mamo lalo sa kawil. Kung finan ka nagkakawil siya nga piya charm ke shi. Skinget lali nake akut nake mol mapatata. Mol kawil siya. Payurun Jesus Christ nga. Nara siya si Peter lang eh. Kuminan lang si Matwiyong. Pangan siya ye mga kum have in common with Christ. Making akom si Philipay sustain ngon. Katmet kuluk safe by grace. Kalang pakotin lang kat. Ti mga kumaro, ti pikso ko makum erela ke siya flayen. Kalan sa plum devon siya ke yengi apay muli kumleo. Ti lapasi makum sang nage alo insang apay muli kumleo. We are sinners saved by grace. Katmet kulug
Moliak lekat kikalenglan God. Pangalapan crazy sila linge. Ora pat kia ki makuluk na kewala finsak singe tao sinusum na. Kat silia ki. Ngakumin nan ka kaya ngakumin fohkfok na yorol. Musenge. Fohkfok na yorol. En na kayo wasay kat sum na kemisya. Ngapain kiyanik. Paye emol. Wangin mat sum na yun baba. Everything nga pangakaslan lim. So nga lakot honkos. Ngakumin tala. Paye as hurtly parents lakum. Tasakta. Edele mo. Mutulle. Ngakumin mo mutulle. Emo asyaflasi. Kimulji vlas felange. Tasakta. Mulsa asesima. Peter ilking ngakumin ito will last forever. Because it was given to us by eternal living word of God. God. So God's word live and endures forever because God who gave it lives and endures from eternity past to eternity future. Napangi mama nga kumin na nalingan kinla Met kasngan ke scroll makadel inspire sang na sin metkin sa mga slang Nga kuman ki pa ba nga kum kan read pel na kewa. Nara pel si matlong som read ke it bring new life in us. Eternal word of God himself assure the permanence of that new life. Mo ikawil si bang katakot na keng Tiniwanin siya. Timay na podcast ka mana masingi tang singi nga kumin mole. Kaya samsam kin nakilakat masyay lalal fungi lasya kikat dipsya kaslan gata. Pakanten mo it siya nga long kaslan kat misingi. Mundal bangon mo dahil kan si Fena molal tal. Pangan masing nga takalutilen yo ki salvation versus molala you're in Christ. Akum de kan siya na molikat le. Ora, mata ka makay nakikat long gaslan God. Ko kikat rit gas, mameta, kain konauk mol, mapatpat. Scripture mas mos na kipeng wo. El pangon ka, delu si kalem singe, na sikum. Lakat fine, usi example ke, Likas Paul na sin, me, taliksimal analan mentoring igal tamote. Ke pastoral leta sila Paul na sil tamote lang paye aluwa or a siyama dinaro na cash up. Skinan ka masingin. May siyang asum ki aluwa. Alifak sila Paul na sil tamote paye aluwa or siyama dinaro na cash up. Mafaka nga kirar. Elfin falkin masya assurol. Ta wangin makat ta usta ka na fela. Wangin te makat usta liki fela. Kofflofol katta ka kate kofflofol pa nakatsom. Oing ifinashiruos may mungo nesh nuklas layla ka din falkin maingi. Contentment si pasamram kunyak ni. Kadin falkin Mama Lucia na sigang ako minte mail. Mama mait ngem ta post ke Facebook nge. Li nga Laurela limang Naraga samram na po na sin walil koren na umkwandi ke lu koren. Saptas nga lufas lang wala lang Nga sen mo ki nga shun Kowos. Nga konauk la ko siye liki mga mot ko Kowos na ke. Kowos ya liela nga siye liki na mot ko los keika. Nga sen la as akakain sok mongsa non ka kesifena akashkashak leshik in sefalet efos. Lu orange nga lufas ng ulbangan.
Nakatfinnan ka nag-fact lal Paul ki Luke orange nga lufos langol jingit na woiyen matako ki mamakatsamsam kun na ki deceitfulness ma. Shiken kie pala metro takanaus den mashlun kawa klasha ka matlili matlala. Nara tasombe na ki ka-damage your reputation nan kata. Naraksinsiyak si matako ngay pa. What criteria should you use to determine which file is most troubling to you personally? Kika chamram ke sok, ka chamram ke kaski kiep, washon kes mangya. Pie ke maasima musenge makat kan limo ngakayanaro na ngayon fakyangan kain Islam melak ngan de sulpero. Menak si bangen. Napauskat me nake fosak losing fakla mga kuminsuka bange. Kosin oen natalikta fana isusle. Isusle singan katli nake newborn, molsasya, masasya, nanaksasya. Nakifakla talikta fana isusle etal mala pel nakewa. Nakishonin titi matalan ngon. Takikosnim kosin kapek emole. Ame kalme. Fakle a newborn babes el did desire sincere milk of the word that ye may grow thereby. Nangako minitala Kain in level ke spiritual realms inge. Sibang akalimi kalung akalimi dahil na ke spiritual infant na siba spiritual maturity. Na spiritual infant kung bikan sang mga keke dahil kang nara aspe mga fal na selos. Napa na ngara masinganin nan kalim sikom. Napa akalim yiyak penake woiyen met kalan sa plan kata. Poli lang nasin met korena. Met lili lak. Ako fla na kaskas na siwos. Oena nasin met ma askan madal yoro. Scale win liye konvin alen na excited kima kumitagi kastan kata. Nakumsun mo si matelal fungi. Nakumatawa ka excited siya na siya. El te kanisa na ki makumot kon. As level. Napal fakla. Ngayon ang kaskas na siwos. Wen ako osin metlan fel. Pafakya. Wen nataliksisik masikle da lalos ke monin Kristina. Ngata eni nang kiteko oske titi. Etia me mungo keke. Mwen ko suena. Ako lang na ke. Inge. Kustie pa na ako lang na ke. Mwen ko shek na mol. Wena molan met. In felsinge. Gepel siya sokin maslovos. Eko os ame yurun siya. Ye oyenge tie akpay la kos malan fella. Akos mol anamet fella. Kesi was fak mo ngamalal pol. O si fak mo ngamalalapolos. Ye kostia mol anametan fella. Ngamalan period. Ngamalan ken. Pangaralas finen lilo. Mapangaralas finen utwaya. Church tak tawon siya karange. Melam range, walam range. Kasi ka mise fin saksinge. Paul kapolos. Kamatsupolas nge. Ensingen ta ka na sikom. Piena pa yung makatinan ra. Peptides na kikof. Temong upik. Sang sita pa singayon. Kanin mga pakatin na ka contextually connect na pay lameo. Dangan fact na pay. Kung fin ka nakalimi na sik. La. Nga fin de peptides na kikof. Nga tika na ismul mapat-pat.
En fact, matena po efaksingan. Ngakan peptides lagi kof. Tatapay si mo na sika. Ngakan tu yana ki kato langero ki 7 days ngatte mo pik. Sa piken mangewo aniken. Masang sita fo singa ul. Malan Levites ngani nara. Di malakom. Ngakom te kan confess na sin priest nga kat confess na sin Jesus Christ. Nara taka na si kum gadin kain loang na kimang nakat sort out Jesus Christ pa misya finchak singe. It para la final and the only sacrifice needed. Nga ko may small mapat-pat. Ora taka na si kum nimit falea kinlalalfungi. Yok makat konfak kima singe. Tasak ta eupe nakatayaki na siwos. Main ko sa na selalkang. Faltari pelta ko sin matlutile. Ako sak na inin mat luti ko ke maluti mafal na sin mat ma. Ta fan along kikasan kata. Fal ko sin mo ke may mga kaya ako sak na namtiti. Katina mo siya sak na namtiti, sak na taliksisik. Wang nito lalki mapaye matiapaye. Amungo makaya mana sin matmato. Siya ki orekma palalal ilkay nakalinin maston mawo makuluk. Kimainge lela katintiye kalwanina maliti mafal na sin matafana lututyak. Akadin fast na mit na kimaluti mafal na sin mattatari. Lela katintiye kalwanin aki pailang nalalfungi ke kat mafakke auliak ki orekma wangen shipe. Kaki woiyen peptides ke fulia pa fin sife. Kaki sifin mauliak lan matmise anon ka siya manitok. Lela katin fast na mit. Paingi makadara. Fin all silan kat. Nara kat fin lang nakita na there is nothing wrong with the milk of word. It is necessary and desirable for those who are spiritual infants. Kilo sisan, lelen ma kalalos na ke mayok shibe. Wana ki akalimya kin luo Peter saptatolu, vasingalalkos. Sifacna inge. Ako sin kapkabakin langgalang eteklos in Leum langolas Jesus Christ. Lelen kaksikin yakel. Inge natok mapatpat. Amen. Nakikat follow siya ki yodin mo ke mainge kosin Sisla lagi ko kanin makuluk na kewa. Tia sivil kikiep ka kaskas wasyon kes. Kasok ka kasin nakuluk kesisin si. Nara uskat me kadin nan ka. Meng akum kay nara. In kasi yakum ke maulin ngan lakoma. Fin pang akum konauk si partner alakom. In mata fact check ikat. Efo kang alita masikum rangan sa fall na kimulin na lalfong ilasya. Mesian kung ka nakatayala mesi maskengan, adangan naman nakikya. Katina na accountability partner in kashagat ki me kasha silasngi. Napauskat me nakikapun maluti avakla. Ona ki mas lavak, ko sifena konauk woiyen kalenglan Leum God. Kasing ni sa fact mo, if so be, ye have tested that the Lord is gracious. Kung sifena konauk woiyen kalenglan Leum God, kusta emasipela. Ilta orela mawusi na sumsipela. Kom gracious ke, kamasingan modifedikum artisayar silumin kain eklamul loman na kima el bangon kat na kaya. Napa kat finsum na kaya ipruan ko limek fakla. Elos palakan dari woiyen gaslan God.
E oye palakin kalan pelsi se efatako. Me fascinea kalimina sisha. Ash pelsi ma kat palakin experience kin enlightenment si. Makat nigin la mataka yeme da kat la make supernatural power somewhere. It has to be. The kan masin meta. Kat pala mama wo. Kat kanam da fak mo. Mayurin kat pa masing ito kan mayurin mo ito. Nara, we tested that goodness at one time. Naifa kat kain palain si wusingen. Akat tifok ligilom sin kata. Napa rider singen siya. Elma, ifa kat fall away si. Akat tisugin our restoration to repentance. Naki faxing siya mga using mga kumsa nakataya fa in kalim fakat fast aksafila fakla. Ke chance up ta singa ul fastong rikos ke longolya. Na sam kun da som sapta singa ul fasinga ba fakla. Elche kulugel da kain pushela kanausla unie. Nakat ta mol singa kumaskeng el fakla mol na fassi. Elche kulugel da kain pangan fusek. Pasikyak na siya dalik na sam singa. Tenga akong paluti dalik na dikum merkim singa. TikTok, social media paluti. Wangan pelakum, let's be honest. Kat sumrek maawal ko, kat taka ulle. Dalik na das nga katas siya na matala. Naya kat sam madalikin lang kat samana pe. Saan pa na kat kas ko siya dega singlis. Katin na katin follow syuk kainin nga examine. Dakat fintakan kimalan kata. Changing alpha sang ulit kos ng lungulya vakmo. Sip na diga purong opasek. Katiga na nga tiga mo. What's the masing eh? Oh, I'm coming. Eh? I'm coming. Bakula nagsafila facing ashkeng eh. Eh? Pangata rela masing eh. Pangay kata mama. Siya ni orekma gansang pusela talik nata siya. Pataka ki games nga. Sip na dig purong opasek. Ngay telos. Elos fast to cook. Ngasang mol kawal na si Elos fat tiena mise. Wangan met kain talakan olos na Likia. Elos siya papa. El esi na siuk. Elos siya okligi manak kewa. E wangan met kain talakan olos le. Diki karangan yaklan pabatamo. That's beautiful. Paul el fact na sin walil room saptal gos fastol ngulay gos kitol ngulya lang. Tangay to na paila. Wangin makan sikat taliki lang silal. Tia mise kamol. Tia lupufen kakatena kain kasaw. Tia ma osingi ka maefatako. Tia ma on lang liki fela ka ma anten liki fela. Wangin sin maurekla na kewa siya efak ko. In sikat taliki lang silan God. Siya malas ki Christ Jesus lemlash. Hallelujah. Iprutolu vasingalong singa vakla. Siya met mata long pasen God e forla lainola. Sinsiyak sibangan. Elos pa met na kayo mamosilda kolla ligyan itya. Ese kadel da kaskasaksi kiye angaule. Elos siya orekma kuluk. Siya patatle mise inen mesise. Ke kadel da rela ulela ko sila mafakmo. Elos siya fatie na utyak nen fel si mga ako insang mongle na siloswe. Siya da kaskas kengi. Kelos siya for la lainal. Skinan ko, takotan ko lang silang katnge, elikesta na si kum. Nangako na siya nga insikya ko si marit kenge. Elusif at tien na utyak ng fel si mga ako insang mong na selos.
Kelos siya for la lainol. Kemainge katlila elos tatia kain ujak na infelse mayen elos tatia lalalfungi. Masse fan nama siya kyak sikuma ako minalalfungi. Pasi sarang anamata na shaman ke rom singal vasia. Confin fakak, lem talek la Jesus Christ il win the tin God. El mi se molya tikun nentolu. Kapon fasingan fakla kom e small. Pie tawi lesya, pie church lesya, pie yulen kof. Oti otjaksya. Pak pa yeke vin singe. Kimut pusha pashe mailange. E samyen paradise. Pangan narrative si mga kuminanashkea. Kat papa e samyen paradise. Ngaita lang at kan mulia si fena. Mama win na tumurala makifan na shakal pa kan mulia le. Check him out doing nothing else. Ngati fakuluk practice lasha. Tafin kong pat laingin na. Matsimil na lang gusto ko akasong kunay kumyak, Elvin Tie. Kung patatin falsi. Confin facker. Lem the leg. That Jesus Christ is one na din God. Mi se molyak. Kom efa a small. Di, in fact la, finikatin la lalfungilo, mana fatin mustard si. La paka fitesingen. Tausin nongo lualala aunsi. Pangasikla finikatin la lalfungi. El kan move mountains. Skinan ko? Kalan gastan kato. Iprus aptasingol, fast ngol megon katongol silang lela ka din tia falek ta kanilas na gipelin alu. Anaki katamuetaro. Akanin akkay sisin siya yok ligi met, anakos liye talem lan lem apkaran me. Kat fin silela na ramakuluk, tukun mapaya akkalemi aktari na sish. Na wangen mekise eko in elah makuluk lash. Manurek na tayo mekisese. Na wangen makatkay na rasayan sano esangin kinanan kasi siya efatako. Oye peki eupe si maefa kanausla siya Leum God. Katena may siya kus masap. Lalmusi sa enwaki. Wangen pakoten na sil fin kunaya kyakla. Tana osmaetal kishpin melo lan metluo kapastiki. Na merik na sin met siya kwasi wan na din God. Siya ak na siyong tenye shine walayang lan katma aknas na sila liki makulu. Siya kas-kasi ng line ngon in kalang. Nan ka la fakalapan mo kayo e fal na sin met singi. Takot ito, il siya fak, ngay fa faloksak, ngay fa muli, e siya ibe fak, lemil fa nanan ka metlal. Siya masyangeng nalalap metsefin patatyang ng buon katmul. Siya pa akalimiyok peresamtol ngula ko salgos mo, convinci na aklenek lapan woiyen Leum God, in sewo wo elo siya ko na mistenil. Nang akong finorela self-evaluation lako. Kalakoma. Nang ako may crave for God's kindness. Katalan na, faksevin syuk. Aksensiya ka pa, ka-aspel si makumbala. Kumda emma, ka-experience wala na lang God in the first place. Efi naash, efa kum de fokleligi lom sila.
fohkfok kalkal, fohkfok lom sila. Pange malutut sima assuros ka din daka, tagani ke ka msingia. Klomalap, pela pange, ngayon, ngayon, wala kisin, kulon sin kat ki, as lowasan be, tamil maris, nakilenkom, kulo ki aslo man, ay peki, may fak euro was matagange, tamdal ros, sum, tamil David, Yuli, euro, klomalap, kaksekin kat, nasin metas mawingan kayo ngayon kayo nakilen pe metas finen Everett, ay pe na euro, tamdal Kenji Charlie. Pangat ka nilas ki pelsinge ya, kaksekin kat ke, ngayon nakade, kali ke pray, na me kat ke wakain, aksi wasyo ki kat ple. Klomalap, kaksekin kat, katani pray. Klomalap na siyum kat papa, ke kung second la pelsinge katin kan taka, in kan lut kun, oye ke moul makom, ke katin Sisla Liki kat. Lelan musenge, nakitakalan mo na dum, katin kan matawag sasya. Wangan siya kan siya na muli kat ple. Sama dahil ke wana dum, mo ke fun na. Elah lal fungilas mo ke fun na ke. Panag kulomalap na siyum. La oye singe, kumrela, inde matuas pakat lupisea. Akalim yun na paela, sheninalum, fushesh malala. At kaksigin kong kat papa, kimulutut mo. Kifasha di klasha, la blessings lum. In ptadin na fesh na kayo, kiyan katashwa. Kinim kat fakulomalap na siyum. Amen. Well, kaliye ki unsugonge, ki ochak panash ki malam lash mit dewan chako, rangan kain usye, unsugonge in kain tindipshela na tari na fakat check out.